Trek euy. Ah. Sangcut. Dua jam eta, nu bertemu aing. Ikan ngait. Ku aing cimplung da. Gatel aing nyimplung. Tah rasakeun bari tomalak aing. Goblok teh. Goblok teh kabur. Ah, masuk dewe ge. Pusing aing ngurus budak kitu lah anjing. Man. Masuk lagi ah. Lupatan. Aing geus boro preman. Mana preman ah? Di ditu balong Naon? usil. Buset, preman musik. Makan musik ya. Apa kabar? Alright. Mana oreng? Alright, aing mah alright, cai. Alright. Katanya orang mah oreng mah tempe. Alright. Bahasa Inggris alright. Orlet. Alright. Oh, starlet sok mancing lain ikutin. Alright. Wah, Malaysia pusing balik. Alright. Oreng. Alright. Oreng. Alright. Oreng. Alright. Oreng. Alright. Oreng. 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 Wah, gara-gara dicimplong itu mana? Murid nih kan. Baiklah. Gimana nih? Dua jam eta bertemu aing. Paling Kelang geus. Anjir atuh ulung nyet.